Pirthia dang along tin pre-Christmas ketalon ponason si pini Dolamara longta Prince of Peace Isaiah angdeng pisir kep angdeng so trok wat happy en ponsi ketalon asai deng pon. Joint Christian Fellowship matiti hek pen JCF Dolamara area tum pen chapatir pi ponsi pini Doarbaguri constituency ke parlo Dolamara Cultural Complex along pre-Christmas talon ponlo. Kamson rongpi JCF mai phu kachari amai along alohi kapachini lapen mai ke phalam the chunbang rison terang pensi apor en ponlo. Jai mega tengpen ada por phai kri si pen chengponlo sayang deng ateng pen pression worship ke Bethlehem GEL Korlangso U department pensi apor enlo lason si mass prayer along Rose Lake Thipi Siloam prayer center pensi deng ponlo adon thu invited Christmas choirs ke Dolamara area AG church lapen bible reading lapen prayer ke PS Elvinson rongpi assistant secretary JCF in pensi apor en ponlo Bangso along United Christian Forum sa tumaphan kachupha pona tengpen speaker Reverend Khoya Singh Ronghang UCF advisor Dipu Reverend AS Ringma UCF advisor laban Morsing Tiso UCF assistant secretary atumta chetongdun Dilida lebang pen ningarong piglo atake ongdung atu program admission program mondri pen nangting room sila Arna fan karcho, arna nong pathe, arna fan kardom rapet, aning isi benga ba aposi, ansa se churo parpiglo ke doi phanta, aben ansa se so Dolamara hawa, kebakla ria pha, arna nong pathe ye pha, arna hirjime ke ongya pha, ongdo arisonim so dumame ke charli enthuta ba prantagi, laben akhia dat tame asa war Lason Thotsi, Dorbaguri VDC Chairman Sarkoi Rongphar, Dolamara Municipal Board Chairman Mongol Singh Terang, Lapen Ongdong Kit Hekiding Atumta, Chetongdon. Mayalong Speaker Khoya Singh Ronghang, UCF Advisory Hinpen, Dolamara JCF Secretary Rison Terang Hinpen, JCF Pen Puthot, UCF along Kachepa Ogdunji Pua Tengpen, Speaker Reverend Khoya Singh Ronghang, UCF Advisory Hinpen Tame, Aron Atengpen, Dengponlo. Nasi non-pen ke Dolamara UCF pusi amen irponpo. 2017 aning kan pen ke nang seng no GCF pusi labang so Dolamara kang no seng pon no lake Joint Christian Fellowship pusi seng pon no la pen de ningkan ho nang talon lo la pen de pining an ke ningkan trok nang kichok asi ningkan trok an nang kichok bang ke nilit tumamang matha no kali ni tumamang ta Karbiang long UCF along sini tumda cipa dan jeep dan pot itu video matching teaching wai si bini bangke itu UCF along si bini bangke cipa kono si bining pen bangke Dolamara along si tame JCF kali lo UCF si bini kerja amen ke kono si bini Lason Thotsi Pinyamai along Reverend Khoya Singh Ronghang UCF Advisory Hinpen Jumisen Arna Malam The Than Ponsi Ahin na Hinpen Kachetongdun Ongdung a Monduli Tumaphan Arna Malam Pen Aning Parung Ponsi Mesen ing Samjin Pen Pachunpon Christmas celebration hasiwa Christian Joint Christian Fellowship and Patir people Ongdung a minute pen konong pen mesen Dap nang ligang pen posono sa nang ligang pen ningang sam ningarong Christmas nang lilo pula so kita alam Dolamara Penergy Rongphar Karbiang Live